Juna, kano nga tanga itad ni Madam ti sweldo tayo? Dahita ti Jack mo, friend. Panagsusweldo, idi kalman ng awan mo tinted na. Kanayon langan nga mala daw ti sweldo tayo. Ikaw, tanusan talata at yaguray. Itid nang tumula siguro. Ay, kas ano nga rudan nga jay, date me, no kasta lang. Sapay na ibus ti kwarta kon. Kano laang iti nag-break kayo iti nobyong, friend? Itadamanan baro ang nobyong? Kat siyempre ada nga ro reserba nga ko nada. Ay! Apay, iso na lang ayate ada reserba na. Ura siyak mata. Ay, awan gayam, kumusta kayo matan nga kanipilit? Ay, nasaya at latamot Sa paminsan laangan amapan iti inuman na pagtrabahuan ta. Kat inaklon mon. Ay, saan pa'y? Pag panunutak pa'y man anaimbag. Ada pa'y ngamin ni Carlo. Agdat-daton mo't laang dahi jay kanya. Ni Carlo nga katrabahuan tayo. Wen, jak nga rod amuno, asino kadakwada ti pilya. Ay na, sa wakas, nakasweldo tayo matlaangan. O di, matuloy yun, ti date yo. Ay, katuwan apay kapoy. Ay, anya nga oras, ti panagawid mo. Agsapanton Pagturugam nga rod. Iti boarding house jay kadit ko. Awan ka nung amin kaduan na ijay ta nagawidan ni Adiyang na. Ay, no kasta nga rod, paumayag to ni Philip dito boarding house ta. No, okay lang kin ka Sige lang. Awan mat problema no maipapan iti data nga banag. Kitam lang dyan baka no makita di bakat nga landlady tayo kat ay. Adumanan nga ibagbaganan. Mangibabaen tumanan. Nakitak ti lalaki anang sukon iti best friend mo itay Jonah. Asino da itchay? Ay, ikwa, nana. Di mo ibagaan nobyo man ni Elvi da itchay. Ay, saan mo't siguro adakas no makirelasyon man nana. Single mo't tigayom ko? Anya? Babae kayo ngam kastakit din. Agsisinukat ti magsuksukon kada kayo. No daddo ba, agsisinukat pa iti umayin yo iti boarding house yo. Tinapatag akit, agbaybayad kami iti abang minana. Concern naklaan kada kayo iti gayim mo. Mawan ti rumba nga pagdanagan yo, taam mo mi ti araramidon minana. Ay! Narigat ti mailawlawan, basag. Nay, simangput ka mo, gaya mon Elve. Uwan, nasa pa nga nag-awid ta baka makita nakman ng landlady ta. Apa nga agsapati pa nag-awid mo, kunanan tumanan. Nagtuktok nga rod idirabi Salsaludsudin na, no asino, yan ang sukon kan ka. Talaga matdata nga bakat nga, anya kumatibibiyang na ngay. Saan mat nga iso natimang pakpakan kanya ta, di ba? Wan, amo pa'y man mo't iti day tabak. Sapay nakapigpig sa tiniwat na. Saan mat ngamin nga nalakatag sa iti boarding house? Ay kaganos talatan Naimbag dito ita libre ti danom, ken asidag pa iti pagtrabahuan ta. Sa bagay mat kiti Ay, ni Philip ngay. Ay, nagawi dun nasapa mo't arimwar. Kat, kumusta mo't ti date yo? Mayatlat ta friend. Hang kami nga ng restaurant. Nag-take out kami lang iti kinan medyo boarding house na. Ay maturog ka nga ro dun Madlaw puyat ka. Kaya dapay trabaho tayo ton rabi Anyat mapaspasamakin ka, Elve. Itay pa'y makadkadlawa. Kasla saan ka nga okay. Ay, maulawak nga rod. Apa yan? Hang kumana mo. Ay, mabitlaan. Takasaritak ti bosta. Ibagakin ko ti kasasaad mo. No babalin katagawid ako kumapay. Talaga nga hangkon nga kaya ti bagik. Ay, uwan. Iso ti ibagakin ko Di bali taman manulaang mo ti customer tayo ita. Ala,
Panawan ka 5-8 kasaritak ni boss Wen. No kasta, masikog ka LV? Ang kupulos nga yung pagharap nga agbungat napasama kada kami iti dayjay nga lalaki. Ay, unay nagasat ta. Ni, anyat kahit mo nga sawan, hamoy baga nga masikog kamat. Kasta nga rod, friend. Imbaga ka ni Philip, idi na palabas sa lawas. Di namat makaklunti si Kuko. Ay, no kasta, agpadata nga rod. Ay, oray ni Fred, awanan bibiyang nakanyak. Linukunak na dyan nga lalaki. Di ko na nakabsat na ti kadwa na iti dyan nga boarding house. Ngamahan matgayam. Nubya na matgayam dayjay. Anya? Kasano ngayon ti trabaho ta? Numamuan dati kastoy nga kasasad ta. Sigurado nga papanawan data. Ay, mailay mo tapay. Agtrabaho tapay iti uray mano abulan, friend. Nasken nga agurnong ta. Tapno at pangrugyan ta. Agsarita tapay man, LV. Ha? Apay ayan na naingga? Idi pa'y napalabas sa bulan ang makadlawak. Ha? Masikog kayo ka di itigayam mo. Nana. Ibagam tipod no kanyak. Madlaw ngamin na dumakdakkel ti tiyanyo adwa. Tangiwat yung mata. Nagpigsa. Kababain kadagiti lumabas nga tataw. Ngam, agpaisaw masikog kayo. Wan nana. Ay na. Dahitan ti bagbagak ka na kayo. Oh, anya ngay ita. Nailawan kayon. Kat, ayan ngay, dagiti nakasikog ka na kayo. Awanan. Awan ti sir bidagi nga tattao. Anya? Ay, sana mabalinti kasta. Kasi kayo, no di na kayo tulungan. Ay, awan maramidan, men. Nagpukawan nga kaslasok dagi nga tattao. Awatan milatan ati kastoy nga gasgasat me. Ay, nagrigatan ay ati kastoy, friend. Naku nampay. Imbag atahan nga dakkel ti binayadan tayo di ospital idinag-anak ta. Wan, narigat latagayam no awan ti kadwa, friend. No awan maibaon. Uray na dagsen na trabaho, kapilitan nga ramiden ta. Ano santan Anya nga rod ngay. Ay awan ng ti plano nga agawid ijay lugaryo. Jak dayaton ti agsubli ijay. Tawam mo lasang petak ijay. Taam mo a broken family kami. Si Kangay. Uray siya ka? Awan mat lang ti sang patak ijay. Ta nabayag matan nga natay dagiti dadakkel ko. Awan mat kakabsat ko. Iso nga ibtuya kun. Ay, no saan ta nagtrabaho iti dayjay nga inuman. Saan siguro akas iti nagbanagan ta. No siya kakot. Hanakon nga agsubli iti dadya nga inuman. Kan hanak matlangan nga makirelasyon. Anya? Narigat ti mailawan manan. Guston jay na minsan nga nailawan ta. Hantan nga nayunan. Sa bagay, friend, gusto ka. Narigat agsapol iti lalaki a responsable. Iti kastoy nga sitwasyon tatadta ay na. Talaga nga marigatan ta. Iso nga agtulagtan niya. Hantan nga makirelasyon kahit kailan. Agpapadamat lang dagita nga lalaki. Madamot kit di puntom. Narigat ti makatumpong manen iti irresponsable. Di bali nakanayon mo't nga agkadkadwata. Wen hanta nga kasapulan ti lalaki ti biyagtan niya. Nangyaga kit tinola, nakong. Ay na, agyaman kam unay nana.
Nakaturog pa'y mo't gayam dagiti anak yo. Uwan nana. Uray ni LV, nakaturog pa'y ta napuyat idi rabii. Ada ka di pa'y bagasyo. Ada pa'y mo't nana. Ni bagayo laeng kanyak no kasapulan nyo titulong ko. Ada aklaeng ditoy. Pagyamanan mi unay nana. Uray no kanayon kayo asungbatan idi kat nasaya at kayo latta kada kami iti gayam ko. Uray natangken ti ulo mi adwa kat di na kang pinapanaw. Basta di yun ulitin ti kamaliyo. Nana, kun saan kami mutlaengen nga agtrabaho iti dayjay nga inuman. Awan na. Mangkita kayo laengen iti daduma a pagkwartaan nyo. Mabalin nyo ti aglako iti makmakan dita sangwanan. Awan no saan. Ipadas yung ti online selling. At least, makaduwayo pa'y dagiti anak yo. At iti bingay mo, iti napaglakwan ta, pren. Oh. Uy! Ha? Juna, asino jay lalaki nga kasarsaritam tadtay? Dayjay ka di? Ni Jacob dayjay. Agararam kanyam. Nubyukit din, pren. Anya, kano pa'y? Apay nga han may bagbaga nga dagayaman agararam kanyam kat inaklon mo pa yan. Ay, kunak ano nadlaw mo? Unay kamatan? Di ba nagtulagan ta nga awan ti makirelasyon? Kabalan ta matiagbiag nga uray awan lalaki. Kasanon ngay? Amang anuhan nga mapagtalkan man ang dadya nga tao. Ala, nasaya at atao ni Jacob. Saan akas kadagiti lalaki ana amuta idi? Ay kanuan gayam. No malpas ti balay nga ipatpatakder na. Ijay kaminto nga agnaed. Ha? Panawan na kami ito yan. Ay, kwa, pren. Mariknak ngamin desidido ni Jacob amang ikalay sa kanya. Ay, unay matan. Han nga kasta tinagtulagan ta edi. Pren, di na kumaguraan, Ta sino nga iti hanga gumura no kasta nga try duran nak. Han mo nga tinungpal titulagan ta. Nagasat kalaunay tanaam-amom ni Jacob, Jonah. Uwan nga rod, nana. Agsingsingput kan ha. O nagasat ka, tada lalaki anang seryoso kan ka. Uwan, nana. Kan agyaman nakadagiti tulong yung akada kami, kabayatan ti kaadami ditoy. Awan na nyaman na. Di mo lipatan ti sumarungkar ditoy no saan ka abisi. Uwan, nana. Di kay madanagan. Niningay LV. Anyamot nga iti plano na. Agnaadalat ta ditoy, taawan mo't daduma apapananda, nana. Kinapudno na. Nasakit, tinakam jay gayim ko kanyak. Oh, apay ka no. Gapo, tan nakirelasyonak manen. Nagtulagan mi nga min idi nga awanan ti makirelasyon. Ang naamamukmut nga rod ni Jacob, nana. Aniya? Alala. Patsyak, maawatan na kan tumatlaang jay gayam mo, John. Di mo kumagurguraan jay gayam mo, nakong. Asino matehan nga gumura ngay? Kasdya mate naramid nan. Agbalin kakit di ko maanaragsak para ken kuana. Di ka madanagan. Kas ken kuana, maamamom tumet ti lalaki para ken ka. Ay, uwan gayam, mabalin nga ibatiak ti anak ko kanya yo, nana. Apay, sa dino ti bapanam. Agbiro kak kumaiti pag-ubrak. Sige. Siyak ti makaamo iti anak mo. Ket say-saya atem ti agsapol iti disente at trabaho. Iti kasta, maited mo dagiti masapsapol ti anak mo. LV, anya dyan nadamag ko. Inuman mo't gayam manan ti pagtrabahoam.
No choice nga rod, nana. Kita ata amang ano mailawan ka manen. Ay nahan to nga mapasamak data. Sigurado am laeng. Hang kayo kadi nga madanagan. Araramidak man ti amin tapno ayatan nak da nga tidi. Tapno ikasarnak mat. Tedi? Uwan ni tidi. So kay may iti inuman nga pag-ububraak. Agpaparamakan niya nang hanakit din nga panpansinan. An nga makarek na. Iso nga aramidak man ti amin nga kabalak. No kailangan nga gintotomboyak. Tapno agbalin kami nga close. Aramidak. Iawit konta ito da nga tidi. Pangaasim. Pilyo man na imbag ti lalaki apakiinayatam. Nangrura kat adan anak mo. Tanyat pa nagkitayo kanyak. Jak amo tagpili. Inuman manen tinagamamuan yo. Di mo amo ti husto a kinatao na. Diya kaya ta mailawan ka manen. Di ka agdardarasudos balasang ko. Uwin, nana. Good. Matuloy ka di matlang ti plano tayong agsyat, tidi. Wen, iti boarding house ko langan. Sige nga, Rod. Siyak ti makamoy ti arak nga inuman tayo niya, pare. Sakto mati makamoy ti pulutan. Agtik sakto kanya kalpasan ti trabaho niya. Wana, orayak di text mo. Ayabag to dagiti gagayam ko, tapno adda kaduwatang agsyat. Dato ti ginatang ko nga arak, pare. Upat nga bute. Nagadon. Kat kunak man umay dagi jay kagayam mo nga kunam. Sana sigurado na makaumay na. Di na matriplyan ti text ko. No, handang umay di dua talangan nga agsyat niya. Ay ka wana. Apay ka po eh. Kat anya nga ti ginatang mo nga pulutan, pare. Nagluto ak iti adobo. Sige nga ron. Irwar mo taro, gian takit din ti agsyat. Panguro-urayan ta kadagi jay kakaduwata niya. LV, madlaw na hangover. Wala na ta nagshot kami ka ni Teddy. Sigurado ka abaro pay dayjay a lalaki. Uwan nga Rod, single ni Teddy. No agbong at napasamak itinagbaatan medi mayat manan. Sigurado nga ikasarnak to. Ikamat ko ati bagik kanyan ano agsikugak. Ta ipakitak man ka ni Juna nga hanlang nga iso nati ikasarda. Oray siyak mat Ne. Palagipan ka manen LV. No anyaman tinagkamaliam idi di mo ulitin. Kasano no itarayan da ka manen. Nariga ti mailawan manen balasang ko. Teddy, ate bagak kanyam. Anya dayta. Ibaga mo, tadapay papanakin ton madamdama. Masikugak. Anya? Nagbunga tinapasamak kada ta idi napalabas nga bulan. Ay, pangaasim man, LV. Di nakangawon iti kasta. Anak nga gang angaw. Ibagbagak tagpaiso. No ang kang amamate, ada pa manaknak ko. Nailaw ang talaang iti dahi di arami. Tagpadata na bartag. Ngam saan ka nga ayatan? Urayan niya taramidak talaga nga hanak kayat. Hanak nga ayatan. Hanak nga ikalaysa nga uray masikugakon. Sana kaskan ka ti babae at type ko. Kan may saka atumboy, saan ka di? Ay kwa, hanak ka di nga tumboy. Kun kunak lang dayjay. Pudpud no nga babae ak. Basta saan ka nga ayatan, LV? Apayad da ka di parikot mo, LV. Di ka agro nga mga numariing ti anak mo. Habay, anyat na pasama kaya. Talaga nga awan namakit na dyan nga tidi. No di nakakayat ti may sa lalaki, di mo ipilit ti bagim. Kasano nga ron nga iti si Kuko? No kasta, masikog ka manan. Uwan nga ron, nana.
In black nakpayan ni Teddy. Nag-alis matlang iti boarding house na. Oh, day tanti bagbagaken ka. Kaasi ka man nga roden balasang ko. Awan ka diti trabaho ita, Elvie? Ay, agla ko aklangan iti merienda, nana. Nasaysaya at pay. Tapno mailiklik kamot laeng iti pakaisang makam. Ay, jakman amo no apay nga kasto tigasat kanyak. Ish. Agpanunot ka nga minanaimbag, sakbay nga aramidem ti may sabanag. Narigat ti mailawan kunak nga ruden. Sikan tumatlaang ti nakakaasi iti odi na. No dim ngagak kumakanya yu idi. Talaga maudi ti babawi. Ang manyangay nga rod. Agsingsingpot kakit di. Dumteng tulat at lalaki may kari para ken ka. Iti kasto nga sitwasyon ko, ada nga tapay mangayat kanyak. Nga oray may saak nga disgrasyada, nana. Anya tigatangan niyo, Manong. Sa anak agumatang. Umayak lang makiis-istoryakin ka. Ha? Hindi pa'y makikita ka. Mabain at makisaritakin ka. Taamangan ko nakno di naktumatla ang pansinay. Ay, kastaya. Siya gayam ni Selmo. May saak abalaw kan pensyonado. Awan nobya ka. Ha? Mabalin ka day, di makisiningid kan ka ading. Akat. Wana. Mabalin lata, Manong. Pasaray inal daw metin sa sarsarong karan nakadayjaya selmo. Ay, ang kuman nga amoy iti dayjay nga tao. Papansin launay. Panagkunaket kurso na danaka. Ay, awanan oras ko iti kakasta nga banag, nana. Nakong nasaya at atao ni Selmo. Hanan nga lalaki ti priority tadta. Ag-urno nga kit di para iti panagpas nga ko. Nakiitak nga inikan na ka iti chocolate, idi na minsan. Ay, wana, kay nan kaon. Ngam, han nga gaputa kay nan ko ka-type ko matanan. Ay, si kakit dimot nakong. Anya tamom nga ay, amang ano ni Selmo gaya, mo na talaga ti parakan ka. Sabong parakin ka. Uy, kumporme matantetitad mo kanyak. Gapo, napatid ka kanya. Ha? Imposible, no di mo madlaw nga anda panaggustokan ka. Nga, uray kasto ti kasasaad ko. Okay lang mo't kanya. Awan parikaw. Maklunak nga uray adan anak ko, kat masikugak pa yan manan. Noon Kasta mo no ay ayatem timay sa tao. Maaklon mo amin. Sapay awan pa'y planok nga makirelasyon manan tadta. Mauray nak nga ta. No aklunan nak, awan to ti pagbabawyam. Nakasagana ak amang ikalay sa akin ka. Kalay sa nga dagdagos. Isuntumot lang ti pagturungan na. No kasta, aklunan na kaon? Uwan ata nakapas nga yakon. Uy, hagyawan nak. Di kanto agbabaway ang nangaklon kanya. Sigurado ka Wen, di kanto marigatan. Tatulungan ka amang padakkel kadagiti anak mo. Kat apaman amal pasti kasarta. Agnaid kayo ni jibalay kaw. Ibilang kaw kaspudlo nga anak dagiti dua nga anak mo, Ilbay. Promise ko na itakin ka. Nagpintas ka talaga, Sarina. Saan ka maumuma amang mingming nita nakaamamo arupam?
Ni Soto met, nubya naklang aruden, ngem kasla ka payla agar-arum kanya. Uray pa'y nga taagas sawat ang ton. Kaslar armen kan tulat ta. Ay ayatin ka nga na talaga. Ay ayaten ka met, Sotong. Okay, kasano nga rudan? Dumanon kami? Sigurado ka? Nabiit ta pa yan nagayan ayata. Kat uray Kayat ka nga minan nga asawain. Ang mga numaagaw da kapalati sa balikan niya. Ala nga rod, makaamu ka, Soto. Dumanon kayo nga rodan, no kastati kayat mo. Tatang, nanang, dumanon tayo. Asawa ko ni Sarina. Anya? Ay, nabiit kayo pala nagayan ayat. Ikasarmaon. Ay. Agpalabas ka pa imot ay, ti sumagmamano abulan. Uno taway no isaw. Ay, ba't ngagbaysa o soto anak ka? Baka lawas pa lang na nagkinaawatan niyaw. Agam-amo kayo pa yan ang bag. Amon niyaw, ti ugali ti tunggal maysa. Ay na, amo ko ti ugali ni Sarina. Na ulim a babae. Na emma, na singpet. Kasya ti kayat ko a babae. Natal na. Sana kas karagiti daduma di taawak ko wakirat. Tumaron tayon. Ay, anyat makunam lakay. Apay, makaas-asawa ka launa yun ay asutaw. Di mon malapdan. Basta kayat kong nga ikasar ni Sarina. Apay, anyat kinayat ginubiam ken kasutaw. Nakapimpintas nga may dilig itilangam. Anyamot kasta pa nagsasao yung tatang. Guwapo ak mo daw. Wain, ang napintas unay ginubiam. Kasya itilangan ni Rosana Roses, hindi kalaplap satan na. Iso nga raw da kayat kon nga ikasar, taama nga numaagaw da pa'y kanyak, tatang. Kakaiso na akinayat nak, iso nga asawa akon. Nagpintas mo di asawaan ni insan ko, nanti. Nakajakpat ni insan Soto Wen nga rod Ay wen, dumanon kami taw, inton bigat. Ada pagluganan amapan ijay lugar tinobya na. Sumurot ka, bele. Ay, kayat ko, auntie. Tapno makitak man mo, ti lugar pa kay kamangan ni insan ko. Nala nga raw, agsagana ka. Tama sa patayaw nga agrubwat. Pumarbangon tayo kanaw. Tangay kayaten, dagiti ubing tagsimpa. Palubusan tayo idan, abalayan. Ay, wen, aabalayan. Aganat mo't nga may na mga sawa to'y anak main. Basta day to'y tiyunay-unay ko, Soto, barok, Tangay kayat mo nga asawaan ti anak ko. Sikan ti makamu ken kuana. Sikan dakin kargo ken kuana. Katsapay ko ma, taya tamitag nanayon ni Sarina nga anak ko. Tapat patgek unay ni Sarina. Ikarik na. Jak to paldaangan ni Sarina iti sidong ko. Agbiag to akasla reyna. Siyak ti agtrabaho para iti pamilyak. Agtalina ito lang iti balay ni Sarina. May kagyaman nga ron no kasta barok. Kat no bilang di munton kayat tanak ko. Kat kayat mo na sinaan. Isublim iti nasayaat kanya. Tas iaawat aklat takang kuana no bilang laang. Jak isubli ni Sarina kada kayo nana. Ay ayatek ti anak yaw. Ket ayatek pati ti mading nga ugali na. No, adaman bilang. Kawan na. Kasta tinapudno nga gayat. Ayatem ti si bubukal a kinatao ti tao nga ayatem. Nala, hintay nga rod pagsasangwanan day tayo naluto at taraon. Abalayan. Ante, saan tayo kadipay nga agawid? Rabiin. Umyan tayo kanaon, tasapain tayo ti agawid no bigat. Nabartag mo nga may ng tay driver tayo. Anya? Ay, ala, nariga mga agpaiso. Ang mga noan niya ti mapasamak kada tayo no nabartag ti driver. Nagpintas ti lugar da Sarina anya, ante. Naglawa pa ti paraangan da. Uwin nga raw,
Mayat ti agis tambay dito'y paraangan da iti rabi lukas to'y asullag. Wen nga ron, ante. Uri awan silaw ta lagmet. Nagdakkel di bulan. Ha? Ante? Asino di nagkatawa iti napigsa? Nay, ay, jakab mo Ni abalayan sa amay. Ada siguro kinatawaan na. Kasla saan mo't abusis ti bakit jagat katawa, ante? Winaw, ni Sarina. Nanala, aging ginaltil na sigaraw kan ni Sutaw. Sarina, anya ka di talaga tikat katawaam. Gusto na. Itay pa ako manatawa ka. Di mo mo't nga ron ibaga tikat katawaam. Ay na, pasensya mo ti anak ko soto Talaga akastanan no dumakkel ti bulan. Ha? Ada pangaruan ni Sarina? Kasta ka din, ano? Kasla kastan, sana bagtit anak ko Tasag paminsan mo't lakas ta. Kan masapula bantayan, tanudad duma, tumaray arumwar. Anya? Jak man amo no mayranran na laeng wano anya. Katadaken ka no maupay kan ni Sarina. Adapay gundaway mong agbabawi, barok. Ay, saan na nang? Ikasar ko lap ta ni Sarina. Adaken ka dayta Basta bantayam nga rod anak ko Ulitek. Si Kanton, dakin kargo kan kwa na asawam ka nga rodan. Wala na. Ay, tumarayan! Kamatam ni Sarina, sultaw! Wala na. Sarina, mabit lang. Uray nak, di ka tumaray. Sutaw, anyat napasama kidirabi Apay, akinamat mo ni Sarina. Ay, kwa. Agin kinamat kami lang, nanang. Gagangay iti agayan ayat, Agin nantil da nga kinamat. Ala. Agsagana kayo, nakarubatan ti driver yaw. Umuna kayo nga agawin, tas sumaruno kami to ni Sarina. Apay ngaya di kay nakikuyo ga nagawid kada abalayan, sotaw. Kunak man nagawid kayo kan ni Sarina ije balayaw. Agawid kami to no sa alen na silag, nanang. Ay, sa bagay. May mayat no pagkalma umpay tanak ko. Ano kasto asalag ay talagang agbalin hyper ni Sarina. Wala na. Kat no kas pangarigan tadi monton maanusan tanak ko. Isublim ko maanasaya at kanyak Taure kas tati anak ko napatigunay kanyak. Takakaiso ng anak ko ni Sarina. Kumusta ang tirik nam, Sarina? Ala, apay akom kumustain naknay. Kat sigud mo't amayat tiriknak. Agyamanak, limpyo man na nakasarsarita to'y nopyak. Dita ka di pa'y agawid ijay lugar yo. Kunam, agnaud ta ijay, aging gati kasarta. Uy, Sarina, agawid na nga rudan iti balay. Yam ammo ka karagiti kakabagyan may. Bakit? Ada nadlaw mau itagbali na manugang ta. Nadlaw nga. Anyat kaya't mo asawan lakay. Hindi na pantayo di manaw na di lugar na namitlaw na si putak nga agis-isam agmaymay sa. Anya, normal mo day ta iti taaw. No adda malagip mau makapaisam. Kat sana baliklikan ti panagisam mau sanaya. Wala hanggang sa balay di nadlaw ka ni Sarina. Sa balay di panagisam na. Anya? Akin agtantanamitim pa inokwa. Di lamad-madlaw mo alala kayan. Overthinking ka may. Adan sa matiltililing jagbali na manugang ka. Anya? Agulay mo ka mamay. Tila ibagbagam. Nay. Na,
The tricycle la si Mardang iti batog lakay. Adan ti anak ta. Kadwanan ni Tilileng. Sarina ko na kuma. Kita pa nagsasaom. Tama nga no, anda makangigken ka. Kat maidanon pa'y kundi sarina. Kababain. Panang dadael, iti agbali na manugang tati kasta nga ibagbagam lakay. Nalalala, ingkakit sabtun idan. Tanay, nagadaw ti kargada. Unay kadaswerti mon kaanakan. Nagpintas ti agbali na nobyam. Nagpudaw pa'y. Ginayumam samad. Ah, nyangkel karinyumad. Saan mo na? Jakto pa'y nagparigat ang nangaram ken kuana. Oo, patpat siyam. Imposible mo't daytan Ado matarigat tinagdalalam sakbayan na pasumbat mo. Amangan ado pa'y kwarta tinagastos mo ken kuana anya. Sakbay ngay naklon na ka. Ay, saan mo ta, uncle? Basta labnak ni Sarina. Nainlab unay kanya. Ay na, nakapapal ka kaanakan. Kuma, adamit masapulak akas itinobyam. Napintas, napudaw, sexy, kinkaubingan na. Itikas na atawan nyo, uncle. Adayaw na makasarak kayo, itikas tinobya. Malaksid siguro, no? Ado ti kwartayaw, mapalbalin pa eh. Angam no kastang istambay kay lang arudan, artek kayo pa eh. Ay, asino nga, ti mangayat ka na kayaw. Grabe ka mo't nagsasaw, Soto. Gapo talaga tiyamba kay tinapintas sa nobya. Kunamot na sino kan ngagsasao. Limastog kamutin kanakan. Nini, ay isan mo ta, uncle. Ibagbagak lang tagpaisaw. Ano ti mga apal kanyak Sarina? Apay ko na. Apay, Sutong. Una, ta nakatumpungak ka na tinapintas anobya. Kat si kaday ta. Ay na, paraudak launay ken ka. Thank you nga rod ano kasta, Sutong. Uy, Sarina. Ay ayatin ka, nga oray anyapay ti kinataom. Isungag sagana ka. Tainton madamdama. Mapanta agis tambay edi paglaklakwan da iti barbecue. Ano ti tatawi jay kag? I-display ka man ano biyak. Sika ti kapintasan ditaw. Awan ti kaskan ka napintas ditaw. Nagningisit dagiti babalasang ditaw. Manmano tinapo daw. No adaman, naasawaan na. Kasta aya? Isungag short pant ka no madamdama niya. Kung agis sleeveless ka. Tay orela makasisirap ti pudaw mo. Ta paapalak man nagiti babaros akalugarak. Anya? Apaw, wala yun tasuot tinobiyam kaanakan. Puro nagkiting. Makasisirap ti kinapudaw na. Sana balay ta bagbagay na, uncle. Wan nga raw. Ay no, nagswerte ka talaga kaanakan. Makapaapal ka. Ay, saan lada kayo ti mapapal kanya, uncle? Adu kayo. Kita nyo na iti babaros ditaw. Nilatan Sarina atin nakaiturungan na iti matada. Wan nga raw. Apay, awan lat kabsat tanubya mon kaanakan. Ay, awan uncle. Agmay-may sa nga anak ni Sarina. O sige uncle ha. Ta mapan kami biit dito store. Inak pagmeriendaan to'y nobya. Ay, bakay. Umay ka kanay. Bakay. Apay ayala ka. Umay ka. Apay. Kita ni Sarina. Ada eje poon ti kalamansay di ta arubayan. Kita amanay. Na. Dalawa nga makita di ta silag ita. Ha? Ala. Anyat kukuanan. Nakangatumay dagiti dua nga ima na. Santo. Ag tilay. Makita? Lihos tao di ko nak. Ada tililing na dito sa babae. Tangiwat mo. Mangag na kalakay. Masapaw lang makasarita sa anaimbag di anak ta bakit narigatay.
Anya, tilililimot nga bagbagayo. Awan mo ta, limpyo ni Sarina. Ay, limpyo siguro, ano, basit tibulan, anak ko. Ay ngam no dakkel tibulan, sumraw. Hindi pala anadlaw ko na takin ko ana. Ngam nagul uli makaklay. Sumapol kan sa langan iti sa baling asawa, manakaw. Ay, saan na? Ay, ayatak ni Sarina. Diya kung makasapol iti kaskan ko na kapintas. Oray man pintas na amin na pintas, no kas J-Mart. Adamat gayang pangarwan na. Paagasakto tatang. Saan mo't anak araw? Maalapay na dya iti agas. Ay, saus. Soto, anak ko. Agpanunot ka na imbag, Tanariga, ti mailawan. Lay, papanam suto. Inak man makipurdiya, uncle. Isupay ti panangdanda kanyak. Ha? Ay, kitwan na kanakan. Kahit inobiyam ngay. Himbate medyo malayaw. Asinot kadwa na ngay. Awan agmay-may sa ta rimwarmot dananang kantatang, uncle. Ayaw. Ay, hehe. Alang arod ka anakan. Mapankan. Tapnusan ka amaladaw. Naimbag nga oras mo, Sarina. Anyat masapul yo, tata. Siyak ni Karinyo, Uncle Nak ni Soto. Iswa di ka agbabayin kanyak wen. Ay wait, kayat mo ti kankanan. Ha? Ay, katuwang tata. Adda awit ko. Sa nga bandihado. Wala, pastrakenak nga rudan. Ta iti uneg ti pagsaritaan ta. Sapay lang kumata di nakkuraan iti daytong ibagak, Sarina. Sakbay nga ibagak dayta. Kayat ko pa nga ipakamo analawa ti dagak. Ngam ni Soto awan dagana. Adda 5 abakak, 20 akalding, 3 anuwang, ken 10 ababoy. Ha? Nagadon? Wen abay, adaya kasta ni Soto. Awan, saan kani? Awan nga rod. Adda atay baboy na ngam partyen mimut intun kasarmi. Aken, adda pa'y gayam lugan ko. Daanan na lugan, ngem natibker pa'y. Pagserservis ko no mapanak agpalingki. Ay, baknang ka nga rod ano kasta? Medyo. Iso ano kaya tinak. Duwatan to nga kinkukwa kanagdisan ni Kwak. Ala! Kaya't nakade, tata? Well, promise na love at first sight akin ka, Sarina. I love you. Kasanun ngay ni Soto, no aklunan ka. Amangan no agunget. No kayat mo, agtaraytan. Uwan Sikat makaamu, tata. Nabakbak ng kagayam ngam ni Soto. Aga-agaw nga ulitag, traidor. Awan mo't mading inararamid ko kankwana, aping inagaw na tinobyak kanyak. Apay na lang. Malala, bayamaw. Di tati pakakitaan asaan na napudno ni Sarina ken ka. Saan na ni Sarina ti pabasulan nyo? Jay ulitag kukit di Amo na anobyak, inagaw na. Mala, bayamon. Sana bale, tasaan kayo pa yan nagkasar. Lipat mo ni Sarina. Ay, nasaya at may tentaray ni kabagis mo akarinyaw jay nobya ti anak tabakait. Akait, ayan ni Soto ngay. Ada iti silid na aglaladaw.
di pa'y nangan. Ala, bayam ta makailiw-liwag tumot la dayjay. Naimbag ta di na ibag asurutin na ni Sarina. Di na mo amaw ti pangsurutan na ken kwa na. Taawan makaamaw no sa di no tinapananda ken ni kabagis ko. Kumusta kan insan? Saan ka na naliday? Kasto yun, san. Medyo naliday pa. Ngam, saan na yun? Ay wan insan. Si Mang Putmutun da angkel kan Sarina dito lugar tayo. Ne, ang tanang ka insan, ang mga numang riribok kamot. Saan nun, san? Idida mo kasla kayat ko tagdangran. Saan itan? No kasta, naklon mo ti amin? Saan na nasakit tinakam mo? Saan nun, san? Siyak mo't lang ti marigatan no gurgurak lat taidan. Sa baybay akon kasinsin. Oh, sorry na. Itay kapay lang agkat-katawa. Anyat kat-katawa maya. Ay, apay ngaya kastaka. Adan samad pangarwam. Taman madlaw ko. Basta kabos. Kastaka. Ay, isublikan sa langan ka ni Soto. Anyati ko na! Ya, kunak, isublikan ka ni Soto ag sinatan. Kasta gayam, ha? Kasta gayam? Ala, ang diretso ka ni di balay na sutuan. Di ka nagsub-sub lilitoy sa rina. Ay, sus! Anya dyan maur-uram ngayon! Ay, sus, apa? Di balay ni Uncle Carinyo. Iuram ka nun ni Sarina. Anya! Abay ka no! Ay, diya ka mo nagapadan sa ano? Ay, kahit, ayan ni Uncle yung ay, nakaruwar ka day, di na balay na! Ay, hapa. Wanante, iso ti kadwada amang sabsab sa bitapoy. Ay, Naimbagatan na sabsaban na dagos. Diya la kusina tinarugyan na nauram. Ay nasuto ka na kahan, pang-asim, umay mo sukunan ni Sarina di balay. Ha? Madyakon, tiyak kayatan na diya babay. Gam di na kayat ti pumanaw. Umay mo sukunan barok, kitsure itinaramid ko, diya ka muakas diya na diya babay. Ano sa mangkal tayo taray mo nga raw? Madyakon ka anakan, kayat ko na sinaan. Ngam di naman kayat ti pumanaw iti balay. RJ anak ka, ingkaman kitaan ni Uncle mo Basilio ije balay ni Tatam Amulaw. Kasangay nga mintay anak na, kit inawis na ni ulitag mo itay. Apay ayan na nang? Ay na, inawagan nak ni Duna kasinsin mo. Tanalabsan na kano ni Uncle mo nga agsalsala ijay. Nakaro kano ti marteknan. Sapay kumarit-karit kano. Anya? Unayan niya, Uncle. Saan kano nga agpaanawa? Naimbag kumaano kabailan ni Duna ayawid ni Uncle mo. Saan mat nga road? Sapay adun sa ti nga ilida ijay. Un nga road Kasano numakurso na daan da. Kat amangan no anya pa'y ti maaramid da kuan Alangarod na nang tadagasak ni Insan Rolly. Dua kami amang yawid ka ni Uncle. Ang in-enjoy pala. Apay kaya sinukundak matan manang kuwana. Ay na kita umanday talang ang Basilio. Yeah. Di ka pa'y makatakdiran iti limpyo. Agtukulan tatumang mo gapot na karo abartek mo. Agawid na. Maturog kan dito'y balay. Inton bigatan ti panagawid mo di kalapaw mo. Awan mangitulod kan ka. Naturugan di ka anakam. Oo. Ang subliak nga rin di balay ti kumpare ka. Di da ka kayat ijayon. Takid-kid dayam mo kano ti asawa di kumparay. Sapay kuldi tumpay kanon. Nagpintas nga rin. Kurso na anak na niya bakit? Mabalo ni pare mo lang. Arma ka na akos na niya.
Nagbayag man kami na mabalo dyan sa awan ah. Amangan no sikat ti umuna ama ustel iti kastang aramidang Basilio. Araklatan tilinaon ta tiyan mo. Kandi ka lagbain. Pati jay asawa ti kumpare armaem. Inunaan nagtumad ngamin ide na dyan pare mo lo. Siya ko mati asawa ni Perlaita. Maturog kakit din. Tilalab-labidem. Kaslajak mo nakita ni Basilio ije kalapaw na, Juana. Di na nabailan tinagaway ta permiti bartek na manang. Naturog ijay balay. Ni RJ nga ruden tinapan nang ipastor iti dingwen na. Ta inununa na mo ngamin tinapan na ginom. Ay, kaano nga tangag balbaliw day jaka besat ta, Juana. Sipod pa'y iday, kastan ta ramid na. Imbaga no saan pa'y anarunot di barana. Ngarod Ay, ti pagdandanagak. Numakatumpungay iti mangkursunada kenkwana. Sapay umanarem no kasjay anak kainom. Ita alakayan sa kundi aram. Hindi pa'y laku makabambanwagan na Asino pa'y matimayat kang Juana ngay? Mamartek lang arudan, agkuribut-but pa yan. Nakulbutan! Nanang! Nanang! Mapay duna! Ni Uncle Basilio, linuguban da kano iti tersena ni Tonet. Karit kano ngamin akarit. Anya! Apay, naginumanan na ya! Ay na nabarbartek manin nakarit kano, tilakarkaritan na. Talaga makasarsarak na dyan ang uncle mo. Naimbag ko maano'y sulang ti mapirwisyo iti kastang araramidin na. Uray da tayo matakakabagyan na may ramraman. Imbag atad na nga nawa, ano saan, ang mga nuan yan tinapasamak kini Uncle. Aray ko, jakpat may mulagat ang dagat imatak. Aray ko. Anya nga mitin araramid jo aya, Uncle. Ay na, imbag tayo may ka RJ. Tano saan, ang mga nuan yan tinapasamak kan ni uncle mo. Sapay nagrigat nga anawaan dagiti ng lugob kan kwa na. Imatak. Itay pa'y lang amin nga ibagbagak nga agawi ng uncle mo. Ngam dinak madangdanggan. Pasensyakan manang Tonet. Unay mo't ngamin niya ang kulan aya. Pati to'y subil ko. Timbak sa matan. 5 anak sapayan. Tumakder kayo dito ng kal. Agawid tayo. Diyak kabalan. Ubanak Anya? Ala RJ, yawid mo na uncle mo. Tama nga nagsubli dagiti ng lugob kan kwa na. Narigatan. Saan samutan arimrimwar ni uncle mo, RJ? Wan nga ron nanang. Diyak matan makit-kita i-gestor nga gininom. Ne, itaman pa'y. Ni uncle mo day jay Ala, ingkalukatan tiri daw anak ko. Wan nanang. Nay, apa yan? Anyat napasamakan ka, Basilio. Maulawak. Watayaksan. Ala, pumuspusyaw kayo mo tinangkan. Lagsagit na tiyan ko. Kakapsutak. Matayak sa mutin manang Juana. Archi ka anakan. Ay, Mapungsat sa mutin di angas ko. Di yu itulok Uncle. Nanang, itaray tayo di ospital ni Uncle. Sabalin tilangan na. sige anak ko. Kay tanyati ko na tay doktor nga Juana. Matay ka din ni ading ta Basilio. Saan pa'y siguro manang? Ngam no itultuloy na latat aginom. Talaga nga ipanan. Manang Juana. Manang Uleng. Nasayahan mo tan nakaringkan. Kumusta tirik na mo ngay? Langit ka din to'y ayan ko manang. Puraw mo't amin na makisak. Apay, sigurado ka aya langit ti papanam no matay ka. Gapo iti kaaarak mo. Umadanin ti apit mo. Agasam, di ka pa yun mangmangan.
Tapuro arak latan tilinaon tabuksit mo. Kasano adi ka agsakit ngay? Manang, no bilang matayak, na kayon ti makamoy ibang kagkuwan. Ada pa dua akal din ko. Sagay sa kayo ijayan. Ay, kasano nga tatay nuwang ko. Ang may samat na ijay. Paggudwaan yun tulatan ano ko. Ay, saan ka pa yamatay, Basilio? Ila ko tayo kay didagi dingwan mo tay iso ti pagbayad dito ospital. Uray dyan wang laang, agbatin dyan dua akal ding. Piman matay nuwang kao. Mano at tawa na nagkadkaduha kami. Ita, mailakon. Kanya nga ron ngay. Basol mo matlaang ha? Awan ko mati paggasto sa mitano sana natangkan ti ulaw. Uncle, asino dagi dyan naggapo dito yung wardyo? Duamat alalaki dagi dyan. Bangas kasaba dagi dyan kaanakan. Ha? Kasta aya? Ano, tinamiris ko abindot ko. Gapo itinangag ko kanakwada. Kenapa ba na makaruwarak dito yung ospital? Ang balbaliw ako. Ija akong tiarak. Tapno umatindog pati biyag ko. Ketrugyak matan tiag biyag analintag. Wow! Nagsayaatin lo kasta, Uncle. Nagmayatin na denggan na kita ngay bagbagayaw. Mayat man, dan ay sarong dito yan ang lawlawag iti panunot siyaw. Wan kaanakan. Nangibati da pa yung arod iti Biblia. Tapno adda ka no basbasaag. Kitagyaman ak iti apo. Gapo iti may kadwa abiyag ngayon pa ay nakanyak. Arjay, anak ko. Madmadlaw mo ka di mo ilaang ti madmadlaw ko. Nga anya na nang. Manipod idi nakaruar ni Uncle mo a Basilio ija ospital. Saanin nga agin inom. Saanin amap-mapan ija istor ni Tunet. Ijay bangkag na laengen ti ayan na. Saan lang nga day tananang? Tanukas jay a Domingo. Saanan nga jayan da tatamulo ti papanan na. Ija simbaan ti papanan na. Ay nagsaya atin no kasta. Talaga nga rod ang nagbalbaliwon ni Uncle mo, anak ko. Nasaya at man ta nagranata dito'y balay ni Manang Juana, Manang Uleng. Ni Dona ngay nga anak mau. Napan ni Jay Sintro, inawis dagiti gagayam na. Kat ni J.R. ngay mo't Manang Juana. Ayan na. Remormot laeng sinarak na dagitay barkada na. Ay, may mayat ko man no at dada RJ kando na. Tapno mangagandamot dagiti ibinglay ko asasa o ti apo. Ha? Mga barwanan tayon, Manang. Idyan tayon ng itindakas nga aramid tayo iti kalabas. Kan pakawanan tayo kumamad ng itinakabasol ka na tayo. Kan di tayo agimula iti sakit tinakam iti tungkal maysa. Nay, anya dagitan ngay bagbagam kabagis. Aggurigon kan samat. Ay, wana, agam ang mga usamat ti kabusata. Ay na, denggumlatan no anya ti ibagana Manang Uling. Panagkunak, nagbalbaliwon anamin pinsan ti kapsata. Aya, Ala, agkidem kayo adwa Manang Uleng kan Manang Juana. nay, apay ngaya pagkidemenda ka may kabagais. Basta agkidem kayo, tay kararagan kayo. Alan, Ne, apay asinurot nak dito'y kusina Manang Uling. Asino pa'y ngay ti kaskasabaan ni Basilio ijay salas. Pinanawam mo't ijayon. Kasanaw, di ka malaw may ijayan.
Di ka magsubli di sa halasan. Nagsakitan ti patong ko ang nakatugaw iti nabayag. Di mo lagsardeng ti kabsatan nga agsasaw. Diyak pa'y nakaluto iti balay. Ayan nga iti merienda ko na mga isaganam. Awan. Kung kunaklaang dayjay, tani matuo ka na kun anak katugaw. Makapaikawa mo't di ta kabsat ta kabagays. Mangas kasaba mo't ting. Kasla jakpat dyan. Ay na, saan man atila ibagbaga manang. Manang wana, manang uli. Ayan yun nga ay. Nay, agay ayaban. Ay, si kalangan ti mapan. Agawid akong tanawang panaluto di balay. Magna akong di ti kusina. Makamu ka namang sango kang kwana. Dinakpanawan amanang. Manang uling. Ne, di kay paymot nakaluto na nan. Anyat inarami jo ay Ay, di ako nasango tinagluto anak ko. Tani, nagbayag anangas kasaban ni uncle mo a Basilio itay. Mabainak mo't amang panaw latan kan kuana. Tamangan nuan niya ti panunutan na. Iso nga agluto akpay laeng Ne. Talaga ka di anak balbaliwan niya, uncle. Unsa Makapaikawa mo't niya, uncle. Angam kiti, maragsakan ak tanag balbaliway. Nasaysaya atin ti kastangar aramiden na. Ngam ti agbarbartek ken aggulgulo. Wala na nang. Mailiklik pa iti mabali na pakaisagmakan na. Ne, papanan nyo, uncle. Inak man agkasabay niya balay na kumparik amulo ka anakan. Adun sa ti bisita da ita, uncle. Tada okasyon ijay. Ay kat mayat kat di tapno ado ti kasabaak. Sapay ado tinabartek ijay, uncle. Pasig adayo dagijay nabartek asa nga ilida. Sana balay, mayat kat di tapno makasabaan da kat agbalbaliw dan. Baliwan yun tulaangan ti mapan ijay, uncle. Di nakisuro. Nadakkel ti panangisakit ko kadagay at tao do na. Jak kayat nga agnanayon ti panagbasol da. Masapol nga agbalbaliw dan. Da kayo nga agiinom, idyan yon ti kasta nga aramid yo. Ken adaman agtatakaw ditoy. Agbalbaliw kan. Idyamon ti panagtakaw tadakas dayta. Ken adaman babairo ditoy. Agbalbaliw kan. May salaeng ti ayatem. Dakas ti ado ti babae na. Ken nadatismusa ditoy. Aday talamang padpadakas, iti pada na at tao ti amuna nga aramidan. Isardeng mo, ti kasta nga aramid mo, no di mo kayat ti madusa. Hoy! Sumadeng ka man na sumano dita. Masagitan na samay. Amok, amanagdakdakas ka, sika. Iso nga umasinag ka nito'y, ta ikararagan ka. Apay, babairo ka? Agtatakaw ka? Hold upper ka? Amok, isasabag. Amok, ti ibagbagak. Amok ka managbasol kayo, da kayo nga gininom. Agbalbaliw kayon. Kapala sumardong nita, lugumandakan. Luguman tayo na talagay. Agbalbaliw kayon. Madi, ti kasta nga aramid yo. May kayo kakado. Luguman tayo lang ang talagay. Sana, di na kabilin. Maasi kayo kanya. Nanang, imawag ni Insan Dona. Intay ka no kitaan niya Uncle Basilio iji balay da tatamulo. Apay, anyamanan tinapasamakin ni uncle mo anak ko. Linuguban da ka no. Tapasig a pamasagid da kiti ikas kasabana. Kat pasig pa yan abartek da gijay kas kasabaan na. Anya, ay sus, mapantangaruda na anak ko. Apay ngamin nga ijay pa iti pinili yu akasabaan, Uncle. Kat nabartek da amin ijay. Apay nga taaya. Yakon ammo no anya ti paglugarak.
no aginumak, may sagmakak. Ita nagbalbaliw akon, kastimot lata. Unay matan na ti apanubok iti biyag ko aya. Ala, sana bale, tanayuman tayon kada kapitan ti amin. Awan lata ti karbengan dagijay atat tao amang lugob kini uncle mo, RJ. Sa bagay mo't katiya, isubliksan tayo sigod na bisyaw. Ha? Ha? Ay, ni saan kabagis? Kakaiso na nagbalbaliw kan. Apay ngaya kastoy. Ang balbaliwak man kan saan, may sagmakak mo't lata. Panubok la siguro day taken kakabagis. Iso adi ka kumamaupupay. Pangaasim tadi mo sublyan dagiti bisyong. Ay na, wen manang puno na ita. Panubok la siguro na ito oy. Siyat bao, pare Basilyaw. Kaisuna, ngay taka lang manay na si Mango ka na kamay. Ay, jak kayaten, tiya ginom paray. Dadaulan ti arak ti bagi tayaw. Usaran tay kuma ti bagi tayaw pare ti pagayatan ti apo. Anday taka manay. Ti lalablabi naman paray. Makaisa makatalagakin kan. Lakay kan pare. Agpadatalakayan. Dandanin ti panangipulang ta iti biyag ta. Isong agbalbaliw kameten nakas kanyak. Tuladan nak pare. Nanang, iso ni Melanie, nobyak. Naibag nga orasyon, nana. Kastamot, balasang ko. Maturog di balay ni Melanie, nanang. Ay katun awan mo't mangipari tanak ko. O kasta, adan nobyam. Wanang kal. Kahit, anyat planom. Ikasarmon, tinobyam. Wan ko maangkal. Ngam awan pa'y mat magastos. Sa inyawin mo diti balayaw. Impasyar ko lang, angkal. Maturog diti balay. Anya, lukas na nga ron. Di kay agkaida. Ha? Apay ngay, angkal, kat nobyak matan. Uray pa'y. Basol no agkaida kayo at di kay pa'y nagkasar. Ha? Saan na natangkan ti ulo, Marjay? Denggenak, tapno saan ka nga agbasol? Manang Juana, di mo itulok nga agkaida da RJ kan tinobya na, ta basol na ita. Agkasarda pa'y nga umuna saan to agkaida. Ha? Apay, di mo amo abasol ti kasta, manang. Ay kwa. Makimisa kamot ngamin. Kanagbasa ka iti Biblia. Tapno ado ti masurom. No agpilit na ngagkaida. Nasaysaya at lapagawida mo dyan nobya na. Bakit iniwan mo ako? Nasasaktan ako, oh baby! Ura, anyamot na ita akan kanta mo. Apay ka di, uncle? World resong na ita. Nailubungan na kanta. Saan man nakasta ti kan kanta? Saan nakakasta? Uncle? Maminsan pa ya mangag kung agkanta kay tinainlubungan, makangag ka kanyak. Makimisa kayo mo't ngamin. Tapno maamuan nyo lang itirumbang kan saan. Ala, agsagana ka, tadagasin ka intun Domingo. Intay makimisa. Anya, nakasagana kayon? Intay makimisan, manang uling, manang Juana. Wan, Basilyaw, mapantayo nga rudan. Ayan, nagitaanak yung ay. Kanila kay mao, manang uling. Nasakit ti sa kanila kay ko. Sana makapagna. Kanido na mat, nagpasintraw. Ni RJ mo't adda na panan na. Adda kanulakad da iti girlfriend na. Iso adda tayo latan atallo ti makimisa. Alang aron. Agam sana kasta ti panagkawas ti babae, manang Juana, manang uling.
Nay, anya nga rod ngay. Sigod ba't akas to iti panagkawkawas ko? Ti babae, masapol ang nakapalda. Sana kasta ang nakapantalon kayo. Kano mabalin, agpalong hair kayo. Di kay agpukpukis. Ha? Ala, yung kay agsukat. Agpalda kayo. Tadi, simbaan di papanan tayo. Yung kay agsukatan. Anyamot na niya, uncle. Nag-OA motan. Amin mutlakit din, pakibyangan na. Dilawan na amin at tigtignay mi akakaanakan na. Kasla kamali amin nga aramidan mi. Ala, paspasensyaan yun jay ulitagyo. Makapaunget mo't na maminsan. Ta nalabas mo't ti kinaperpekto na. Pati no agiinom kami, anawa nga anawa. Nagadong ibagbaga na. Sumanermon. Uray ko mano, di tayo amo tinaglabasan na. Nakarkaro pa iti aramid na idea. Hindi saan pa yan nagbalbaliw. Ala, baybay-an yun. May mayatan ti kasjay, ngam ti agpapaanawa. Kakaiso na ang naikat ng tibisyo na. Wala nga nalabas mo ti kina-stricto na. Wala, anda kayo. Pumayak man, tag-Bible study tayo. Oh, kasla ita. Umay manan diti balay. Nakadunto man na madildilaw nan. Baybay-an yun kunakmat. Aw-awatin nyo latan. Panunutin nyo latan apagimbagan nyo dagiti ibagbaga na kada kayo. Tapno saan nga agsakit tinakam niyo, anak ko. Kunamat lang no afford na mati pumanasyar itagdudo mga lugar. Amok tumat lang nga gasgastusan dyan lang kaya nga asawa na. Apay Nora, itay kapay asuman na udit kaslada ka apapan. Apay, nalpas mo tay aramidam a report itabulan? Wan idi kalman pa lang. Aya, isumo lagayam at cellphone mo latan at isang sangwam. Kita amat nga min dagito ipupos ni Annabella. Adamanan iti may nga beach. Sino nga Annabel? Diyan kaklase tayo di elementary Diyan nakapsot ti utak na. Diyan ka na yun nga nakatugaw ija abay ti CR. Ni Annabel amuse tayo idi? Miyos ang tabad mat. Sika talaga. Tila malaglagip mo. Malakit din. Urno sa mong dagita agkaiwara a papel dita table mo. Tani asidagan ti lunch break. Tilantuman pang sapsapulam kadagitan no madamdama. Ne, adamat gayam ka barbaro nga lugan mo, Joseph. Talaga mat Duma nga talaga ti asensado niya. Naalak lang iti hulugan na ito, Nora. Dumamot lang adda bukod ko alugan, akas karag iti kakabsat ko. Tapno saan nakabulod latan kadakwada. Tanay, nakababae na. One mat kit di kakaiso na ana i-promote kamatan. Regalwang mat aday kabagim. Wan alisa. Kasi nga minalugat ni kayat ko. Tay ado ti mailugan na. Tapno adda pagluganan mi amin na kamang ti pamilya. No kasi nga daouting mi. Ngam, anya nga tano i-test drive tayo datalugan mo, Joseph. Nalpasen, Nora. Na-test driven. Sigamot Nora. Tila ibagbagam. Nakadkadlaw akayat mo manintirumwar. Toxic tumat ngamin iti opisina no kasto nga pa nagsasubmit iti report. Kaya't ko kumamatag aliwaksay. Akit planuan nyo kaano tayo arumwar. Tapno makapasyar tayo mamay. Ay nakababain mo't Joseph. Sige, da kami ti makamo nga agplano, Joseph. Basta datalugan mo ti usaran tayo anya. Akit mo na. Dahil talaga yan. Awan problema. Nay, apay, kunak man nudual daw kayo laang iti papanan nyo. Kaslapang dualawas mo tenday taala umabado manakaw. Ay, nananang. Ag-beach kami. Ado ti tupis ngayon nalak. Anya, apay, asino dagiti kakadwam. Dali sa nga gayam ko kan dagja ka opisina. Isip bumiman di lugan ni Joseph nga barbaro. Kakaiso na nga labor
Ay kat nagluto ka kumangarod iti kanan nyo ijay dalan wano balunan nyo. Ay na, haanan nanang. Isudan ati makaam mo. Day tala ang ngarod gargarat mo ti alaam. Awan itugot maun. Un, masadutak nga agbit-bit-bit iti kumkumporme. Isudan ati makaam mo. Siyak tinang awis ka ni Joseph tapno adala ang pagluganan me. Umanayan adata nga share ko. Ay na nakababain mo't nga ima-ima kalatan ama pananak ko. Handa ka di nga pa kasikuran, nanang. Sige, tani, madamdam akat adan di pagluganan mi. Baka da pa'y malipatak no kastoy nga sao kayo nga sao ito abay ko. Kita am ka din ni Nora, Lisa. Madlaw nga gin-enjoy di tinapanan tayo. Itay pa ya pumanicture. Un nga rod, di la mauma. Agsusukat pa'y tibado na. Idinto ta apagbiit tayo laang mo dito. Iso, matla nagdakkel di malita nga intugot na Taado mo't gayam ti inalan akawus na. Aywan, agpagasak no madamdama, sakbay nga agawid tayo. Nawatiwat gayam tinapanan tayo. Nagastos iti krudo. Ala, di kagdanag ta ibagak ka dagiti kakadwa. Tapagbibingayan tayo ti para iti dayta. Kastamot ng tibayat ti transient ang nagdagosan tayo. Ang Linora, adanadlaw ko kankwana. Manipod na kadanon tayo dito. Di mo't pulos nagirwar iti kwartana. Dahil tamot lag picture ti aramidin na. Kas kadag bilbidyo. Ala, siya kun ti makaamukan ko na, Joseph. Lisa, ala anak man iti picture. Puro selfie nga minanti na may akadag iti picture ko. Sige. Pinpintas samat adata pa ng picture mo kanyak. Kakaiso na nga nabulod ko data nagngin nga cellphone ni Joseph. Aya, kukuha pa'y gayam ni Joseph daytoy cellphone nga aramatam nga agsel selfie. Katuan na atan eh. Blurred mat nga medya kamera ti cellphone ko. Sayang TV, uno ko. Agpusi nga ito nga banda niya. Kita man umayati po siyang ko. Ala, aramidom amin a post akayat mo tamang pili kan tulaangan no anya ti mayat. Ang di ka unay agyad Oh, i-straight mo tabagim. Ay na di ka agkubo Mang insulto ka, no? Amo mga sigod nga ko buwak. Pa-straight am tibukot ka. Ay kwa, ti kayat ko asawan, pabasitem tabuksit mo, tapno saan kang agyad. Sige, agposing ka manan, taalaan ka itiladawan. 1, 2, 3, smile! Sige, aramidom aminon akayat mo aposing, tamang pili kan tulatan. Ay, sige nga Rod. Aglag to akampay idi niya, picturean nak. Sige, madamdama manan, tada pa ibang friend. Nakababain mo't no awan ma-share tayo kini Joseph. Para iti pangkrudo iti lugan, iso amang ted tayo amin. Ni, kunak man no libre. Iso nga Rod nga sinugsugak tapno malibre tayo. Pagbibingayan tayo takababain mo't. Da kayo matan Hanakon nga iraman ita, tasyak mo tinang awis kanya na. Apay, nuhan nga gapu kanyak, ada nga taya pagluganan tayo. Awan, Ha? Apay anak kaw, kaslamot nalpay ta abaga managaway. Imbes naragsak ka kumaanaggapo iti bets. Kaslamot karkaro stress ka anak kaw. Kasanumit nga mintatang, jegayem ko. Isu tinangi daulo iti dayjay nga auteng. Ngam awan mo't apulos ti inyambag na. Syaklakit nga rod tinagbaybayad iti rumbang ko maabayadan na. Anya, ay naglokawn. Kunak nagbalbaliwan. Tagpada kami mo't nga adda trabahonan. Ngam kasjilat tamat gayam ti ugali na. Kaslaki maron sapay. Ay katsingirem to Apay nga bin nga imbayadam. Di mo ko mabinaybayan. Mabainak mo't nga rod kadagiti kakadwami, tatang. Intun sumarunaw, akas niya manan ti aramidin na. Baybay amaw. Panawan nyo kit day tap nagnakaw. Ngala, in ka ginanan anak kaw. Tanay,
Madlawa na bambanog ka. Makita yun, nanang. Nagmamayat na ito ladawan ko ije na pananme nga beach. Unangam ay na, nakatupis ka lang. Kasanon no makita ti sa balid ay ta. Dato ito ibagbagada nga swimsuit. Swimsuit nga ron. Apay adag pa dya mga aglangoy. Kas kadaag jacket. Beach nga ron tinapananme. Natural ang ag swimsuitak. Kat dagijay kakadwam, kasta mo ti suot da. Si kansalaang mo tinagsuot iti kasta ijay. Uwan ata ignorante dagijay. Handa nga amo ti uso. Pang old fashion lang ta amo da. Kan oray kumaano sexy ka anak ko. Ngam saan mo? Ay, ag-diet ka ngamin mo't Han mamat nga data diet man nanti ibagbagayo. Makauma nga dengdenggen. Ala, apay akas to'y ti impopos ni Nora iti FB. Nakatupis. Ay, nagturod mo tin. Bagbagaam to man ni gayem mo, Lisa. Tani, pagkakatawaan dan, gapoy ti kasta apos na. Urikas kasano, andamot latta panang sakit ko taag kakadwa tayo kat nga raw. Marmat nga minan amin na kinarakaran na. Sige, takasaritak to, Joseph. Apay ako mga i-delete ko nga kat nagmayat tupay. Ngam pagkakatawaan da kan, friend. Umapalda lang ha. Handa ngamin nga makasuot iti kasta nga insuot ko. Iso nga umapalda. Nagngingisit da ngamin. Siya kat uray na lukmagak na pudawak. Iso nga apalandak ta na pudawak. Nora, Kan ay na beach nga road dyan na panantayo. Natural nga agtupis da tao ha. Apay nga dyan may nga kaklase tayo idi nga ni Roxanne. Nakitam dyan post na. Uray la makit kita ti kararuan na ni dyan suot na. Ngam nag-ado matlata ti likes na. Nag-ado ti maayayatan no kas dyan nga agtupis. kunam ata model kat nga rod. Kan talaga sexy. Bagbagay na. Kaslamat nga imbagamon nga hangko nga bagbagay tagtupis. Apay, dagiti lang nakukutong ayat ti agbado iti kasjay. Ay, awan Apay awan karbangan dagiti nalulukmag nga agtupis. Kalukuan mat data nga ibagbagayo. Isaksakit ka. Tagayim kakit nga rod, Nora. Madimot tiriknak no kas di pagkakatawaan da ka. Iso ano dangganak, agyamanak. Ngam na saan, makamu ka. No siyak, hanak nga paapektar kadagita nga tataw. Apay ko ma. Asino ko madagita nga itibiyag ko. Kathanmat nga iso dati mang pakpakan kanyak. Bay ama nga matay da iti apal. Apal dala ang data. Lisa, birthday mat gayam ni Rochelle nga kabarbaro nga kaubaraan tayo inton bigat. Kasta aya, kan? Ag-aw-awis. Ije kanumat na latak nga beach, ije kagayanti papanan tayo. Kasta aya. Talaga nga baknang da niya. Agasam, agpa-beach ko naman. Kan taga kagayanda kanumat lang. Iso nga kayat na tayo kano nga ipasyar ije lugar da. Nakababain sa timapan. Naimbag kumaano na singatakan kwa na. Ngam saan mat? Kat orayan ag-aw-awis nga rod. Sige kait din. Mapantamat niya. Si kalaangan timapan. Masaduta. Kan may sa, adalakad ko inton bigat, friend. Nakadlaw mat ngahan mo nga kayat timapan. Pasensya ka na talaga. Diyak kaya ti sumurot, Nora. Kan talagang adalakad ko inton bigat. Gundaway ta kumadato yan nga makapasyar manan. Han mo kait din nga kayat. Mapanta kait din, Lisa. Mala, panunutag pa'y anaimbag, Nora. Ay na, nagmayat gayam itoy. Nag-ado ti mayat nga pagpasyaran niya. Kunak tumat ngamin kanyam. Imbag ata pinilit ka. Wan nga rod, Ay na, babalasang ko. Pasensya kayo na. Di na kayo masangot anak ko nga si Kaswan. Ado nga mintisa nga ili na. Okay kayo kadilaang. Ay, ayos lang, nana. Ay, ma'am, nagpintas gayam itoy. Ado pa'y ati mabalin na pagpasyaran nyo dito. Malangarod,
Ag-enjoy kayo lang Panawan kayo pa'y. Kita dagiti daduma sa nga iliyaw. Ay na, agyaman kami, ma'am. Di na kami latan ikaskaso. Nagadugayam ti sa nga ilin ni Rochelle. Wan, isama kumikum launay. Ay, mabainak ngamin. Amangan kunak no maburing kayon dito. Ay, haan, ma'am. Nagpintas to pa ito'y. Ado pa ti kayat may nga papanan. Nalang arod, na kayon ti makamawan. Tatulungak pa iti anak ko mga sikaso kadagiti daduma sa nga ilin Mapantakidag pa siya, Lisa. Ay na, nakababain mo't akin ni Rochelle. Naimbag kumaano kabisado ta dito'y. Ken amangan no panawan data dagiti kakadwata. Siyak te makaamo. No kayat mo, ag-extend ta pa iti may sang aldaw ito'y. Tauray umuna danton nga agawid dagya kakadwata. Ay saan makigiddan talat ng kadakwadang agawid. Nagkiji kamatan nga kadkadwa. Tadala nga rod nga nakaumay tayo ito'y. Sulitan tan Again enjoy ak mutan. Wan angam dumala ang matadya agsorsorta. Ado ti mapasyar ito'y. Kan nagpicture-picture ta kasjay. Tapno adaman na niposta. Karkarwak man kit di nga surunan dagi jay na apal nga tataw. Kita akmanuhan nga dumakkel nga kaslabigaw dagi jay matmatada. Ala, awanin dagiti kakadwata Nora. Pinanawan datan. Katbaybaya Imawag da siguro itay. Ngam awan mo't ngamin signal ko itay. Haan nga bali, nakatungtong kun jay kerte kar ito'y nag-ihanan tayo. Imbagak nga ag-extend ta. Kat, saan tapay nga rod nga agawid? Katahan pa'y inton bigatan. Tayin ta agpaspasyar. Nagpipintas gayam tilaklako da ito nga department store niya. Wen nga rod, saan pa'y anangin na tila ko da? Iso nga ron nga ipapastan ta ag-shopping. Kakaiso na nga lalakati magatang ito'y. Guston to'y may sa t-shirt, kan pantalon nga inalak. Ay, nayunak pa'y kanyak. Kurang pa'y dagito'y. Ay, sayang nga minta nalaka. Nayunam kay di ta alam at mabalin mo nga ilako ijay lugar tayo. Ilako mitinangin nga na. Tapno adamat ganan siyam. Gusto da ito yan, Nora. Ala, intakit di agbaya dun. Ay, sige nga Roda. Agpila ta nga Rodan. Eksakto nga data ito'y pilaan. Sige tani, nabanuga. Kayat kunta ginana. Ay, pakiig mo man dato'y ginatang ko tag si arak biit niya. Sige, darasama, agsubli ka adagos. Dayjayan ni Lisa. Tumalang kiyaw. Dandanin agbayad. Anak nga agsubsubli ijay. Tapno pakibayad na jay ginatang ko. Imposible ang anak nga ibayadan. Kat gayim na. Ay na, permiti talang kiyaw na. Sige, bayadam kay din, Lisa. Anya kamutan, kunak nga agsubli ka adagos. Sayang mat ngaming tipilak itay no panawa. Ay na, si makit nga mintitihan ko. Iso nga, paspasin siya, Alisa. Kat binayada mo dyan nalak. Katun day to ti resibo. Impalasin ko ti resibo day takukwam. Tapno amom ti bayadam. Nan, agbayad ka nga rodan kanya. Uwan ka di. Hangka ka di nga madanagan. Bayadan kanto no madamdama. Agsapan, ngam di mo pa'y inyawat ti bayad mo kanyak, Nora. Agbayad kan Anya ka matan? Ag-agsa pa, agsinger ka. Apayhan mo nga maiturturugan data. Kud, kunamot ngamin nga agbayad ka adagos. Ngam awan mo't mauray kun. Kasapulak ti kwarta. Pang-asim, agbayad ka kuman. Man umatikas ta nga gayam. Managsinger ka gayam. Imot ka gayam magayam. Ni, apay ngay akas tamot ten ti bagbagam. Kunaklakit din no, ilibre mat nagidya kanyak. Han mat gayam. Ngam sige, bayam. Bayadak tumat lang no, ada kwartak. Anya, no kasta,
Awan kwartam, ngam kundi shopping ka. Katuwan na, tataan mo kat ilibre na. Anya? Ni, naiturog ko matgayam. Ni, ayan nga ta ni Lisa. Lisa! Ayan mo! Ni, haan mat nga sumungbat. Ha? Ala, awan mo tan ita di malita na. Kan, di sinapeng ko di kalman. Awan mo tan itoy. Lisa! Ayan mo! Lisa! Unay matan ni Lisa. Talaga nga pinanawan ngagmay masa itoy. Nagawid gayaman. Kasano nga tadato yun ngay. Sa payawan ko kwartak. Pasensya kan man. Ngamnas kan nga irwar mo dagiti gargarot mo. Tado pa'y ti kliyente mi nga agsangpot. Naungpot nga minin ti oras kan aldaw yu dito, ma'am. Kan bayadan yu matantiran tayo dito, Apay, han nga binayadan dya kadwak? Saan, ma'am? Takuna na si katimang bayad. Anya, kasano ngay? Awan mat pagbayad ko. Baka mabalin nga utangan pa ang... Ay itay bus mi ati kasarita, ma'am. Ay, sige man nga rod. Ayan ayati pusyo ta kasaok man. Umay ka, takuyugan ka amapan iti ayan na. Pasensya ni itaak lang agawid datang. Ado nga min tinakataktakak. Madiman gaya man tirik na yun. Kapula siguro, iti pudot na ito anak ko. Isa, kasla kakapsot ka maulawak. Mapantayo lang ang ni ospital tatang. Masapul amataming kayo ang naimbag. Sana balita nagpakada akon iti trabaho. Aglangan akpay laang. Ay na, alang aron sikati makaamo anak ko. Uray saan ko man, agpilit kamot ngamain. Oh, aday tadagiti lalabaan, ma'am. Ni, nag-adungay data nga labaak. Maganos ka, ma'am. Takas tamad tinagsaritaan nyo kinibos. Aglaba, kan agdalos ka dito'y transient. Tapno maikarom ti panagnaad nyo dito'y. Grabe mat data. Parigatan dak mat unay. Tulungan dak nga rod mat Pasensya kan, ma'am. Saan ko at trabaho dito? Sa bali ti ayan ti trabaho dito'y. Sige, panawan ka pa'y. Numalpas ka ng aglaba. Agdalos ka kano, kuna ni boss. Ay, anya matanan. Dahil tumat nga Lisa. Mangilawlawan. Mangipaspasubo. Apay nga itakala ang asumangpat nura anak ka. Bad trip. Agurgurak da dyan nga Lisa. Impaspasubo na. Apay aya. Agasam. Pinanawan nak ijay nagdagusan may itinapanan me. Siyak te impasubo na nga nagbayad. Sa payawan kwartak ngay nalak. Imbag ata kinayat da ngay karok. Babaan ti panaglabakan panagdalos ko. Ay nakagurgurak da dyan nga Lisa. Apay, anya tulagan nyo aya. Pagbingayan nyo ti magastaws. Haan ata iso na nga rod ada kwarta na. Di sagot na ko maamin. Kan agasam, inalanakit din dyan sinapeng ko. Tinakaw na. Kunam nga awan intugot mo akwartam. Ngam na nga laam ngay iti pinag-shopping mo. Kat binayadan ni Lisa Impabayad ko pa ang kanya na. Adda karbengan na amangala iti daychay. Takwarta na gayam tinaikatang. Ha? Amukon ti ugali manak ko. Bayadam ko na ngamsaan. Adda ululbud mo. Dayta ngamin kat ti madikan ka. Nalaing ka nga agkikil. Ngam nagkuripot ka mat. Madi ngamin ti kasta nga ugali manak ko. Saan anasaya at timang lamlamang itipadam a tao. Gayem nak nga ro, di rombang nga ilibre nak. Ngam adamat paggastusan jay tao. Saan laasika ti paggastusan na anak ko. Pumanasyar ka, ngam di mo mat kaya ti aggastos. Mangnam na makalatan kadagiti kakadwam. Nakababa inti kastangar aram idem anak ko.
Apay analiday ka amang buybuya di ta cellphone mo, Nora. Napan gayam nag-swimming dalisa, kandagi dya kaubraan me. Nag-ado tipos da, adapay videos da, nagraragsak da. Ha? Handa pa nga nag-awis, nagsasaur da. Di da ka inawis takas tamo nga minti aramid mo anak ko. Handak nga minan nga panpansinan ijay ayan ti trabaho minanang. Kaslamat tanan nga handak nga am-am mo. Ket basol mo mutlaeng, no apay ako maya kaidakan ka. Ta siyempre, bakit kita dati aramidem, ket nalabit napunuan dan. Iso nga agpanunot kan anak ko. Amirisem dagiti bidot mo. Ket amok nga ammom ti rason, no apay akim maya kay dagiti katrabahwam ken ka. Saanen amasapol nga ulit-ulitek nga ibagbaga. Lisa, intan ag lunch. Ay, umunakan. Sumaruno akto, Nora. Kan may sa, awan kwartak apangilibrek ka. Ala, hanak mat nga agpalibre kanyam. Siyak ti mangilibre kanyam, Lisa. Sigurado ka? On, promise. Dati man ti pag-lunch ta. Ada kwartak. Sure ka? Wan ko nakmat. Ay, friend, sorry gaya ma. No iti kalabos kat nagpalpalibre lang ti inararamid ko. Kinapudno na, mababain ako unay kanyayo. Da kayo nga katrabahwak, karakaro kanyam. Naamiris ko nga, bidot lagi dya nga inararamid ko. Kababain no mapampanunot ko. Ish. Han gayam nga rumbang nga lamlamangan ti pada nga tao. Tangay agpapada tayo nga agsusuwildo. Agbibingay tayo iti amin nga magastos. No kasdi nga adalakad tayo. Ay, agyaman nakarik na kamatlaangan, Nora. Ay nano, di ka pa'y lagbalbaliw. Talaga aliklikan da ka kumaniti agnanayon, friend. Ket agyaman tanaka amiris kamatlaangan.